Gesù Cristo ukila kilozano muti suja kesa ngukili zasedi petego kelula shia cedo ngo kesidi tali kenya chinwa tali hanya chinatiki nipu ukekre gorakrasa pokeja kesugoi rakradi potse porsho sanya tali keri uliro tali ku kribodi hesoru dilikivi tali dano tali ku kribodi hesoru Gesù che penyo fagnoso che c'è tali ho kesidi kelidome Zaliku hepengwe suru Gesù KECHA muadidio zutudo Crole
Kapien tsia no tisoja ke vi po kapi heko tsa heko bunu vordi no sholi ke vi kitie ke nunuri no sholi ke vi no poti hau kapi heko tsa ke sekola ke tazia kapi tsia we nyepu heko kidzemeri ko sedino heko nuri relimo ke tsa siro nyepu heko kidobo tsmo shoshi sokori le ke tsa vor hanu ba ke tsakiri mori kitie ki nur shoke tsakiri hyoko kelleu takri to da yaketsa hako petteno nipu no hyoko kelle tesbie mhodzun slichi hyoko bunu hyoko nu pettese hyoko rofu pettese hyoko keko pettese no shoke lietsachi nipu hyoko tie no shoke bahau kitete po hyoko la tajake jashi hyoko suri rakrabawe Kidzeno temye ke kra no sholi ke mo no shor reketsa shiketsa tirize ke seba homili ro nipu ukepelle lanu hotsu no sholi ke to shiketsa tetsa shiketsa bamo ketsa tetsa krobonu ba de hekobu haidi no shoke ba hekobu hakorile keradzawa hichi de nipu no puti hakem heketsa khabi hetsa kesa mu hekobu tetsa hakonunu Badi roshoke ba hauno nipu hekobu le kemesisa musidi heko rofuri tsike tefulie no ledi heko donuba ke tsa hakolari mpejewe nzabu zapu zaye tete roof ke lietche no ke vitozo no heko ke krie ke penyofa mu ke meje ke penyofa heko ke jova ke se ke penyofa no khakesa ke penyofa no ke tucha ke penyofa ke tsa heko chedo su sedino declare tsalasi away ke krinipu heko mhodzenu vorketsa heko patte ko me prewe heko rofut ofri ba heko kisikine ofri ba heko mezeke peroketsa nuri ofri ba we ke nuri ke zuri poto first ko patte bazo salanipu heko kikem heketsa punun mhodzenu tashi no heko tofa sokori Rakrasache, Muheko Kruhisache. Kekrike Penyova, Heko Kezedino, NHICUKO, Siro Kresarako, Uko Keprokasake Pat, Teko Kapia and Pelesia way. No Nipu, Uko Kikim Hedi, Nzashib, Uko Les Keproko Kikim Hedi, Uko Kedivorshi, Nipu no Sokori Petesiwe. Salanipu, Uko Dodzefo Kebahano, no Mumijedi, Uko Kruhisache. Kesikele Tajari Kapia, Uko Tsasache, Kekrilamona. Kesikele nkinu voria ketsa zo nipu no uko bunu uko mind uko attention uko lesson focus tselikevi no soko nuzo sheyuko kruhisa uko bu discipline di nipu uko mhathori tselikevi no uko kruhisa che kevi ke soho thaja khapi uko ritsa ukikuri tsa che di nki chayawe nipu heko me krnyo tsike ba me auntie me uncle ko
nichumye teke ke ba nichumye petha ke ba sokopete ko khapie impele lasia puti haunu nipu kikem heidino nichumye petha doshi uje ke zeke tiri zeke seyawe de nipu no heko kheki bazo no heko kruhi ke ke penyo fazo selanu nipu caregivers pette bunu zo sheri mhasi fokete mu guidance fokete sunu ukhalasichi sidino nichumye hako khapie upele ke sepe te ko bunu zo sheri sirdino society nu thajja pocheketo no jasichi ubu sirdino society nu burden sewa heche de no uko kruhisichi uko bunu mekrinyo dezekete ukepethamye dezekete melu khapie nichumyeri kresamyeri tsasachi di uko bunu nipu temye mhodziri favor ngulie mu DZIESENGUNO lusirli ketola non hichumye kresamye patte ko kruisa me krunyo ko kruisiche ke krinipu thie temye ke kra nusho zeke sekete shiketseri bawe kidza honu me hosili ronipu thesaula nuri temye ke depo nusho tize ke sebashi nipu no sokori petesi nipu no thie kerli in comfort in peace in strength in hope kape uko patekori tsasache din ki chaya we nipu heko thie heko sorkari lari chaya nongumi jedi nipu uko kruhisa uko chatha sache putti haunu uko bu sorkari tsakeba uko bu isu sidi nipu heko sorkari me tsakeba heko sorkari sekeba hako patte kristamezo sala nipu uko bunuzo sheri nchathau fuche mhasiu fuche kethocha ketucha nunu hatsasele ketola dietho methodi hatsasele ketola no uko patte ko kruhisiche din ki chaya we nipu heko che don kehu KRÜTA kolari chaya vohori thie NBCC triennial no convention no kehu ke ba kehu KRÜTA me patte ko khapia impele lasia nipu uko role heko society nu uko role mu uko responsibility me yet thorba ketsa no nipu uko but theory suri rakrasje homie nipu pastor me tsa KRÜTA me tsa di unyes sabamo kisi no sokoro free tsike thapfusje kheke hu ketsa konunuri uko bu nipu uko free tsa pekolie uko spiritually refreshed tsa revive ri tsa sio nipu no uko challenge ri tsa sidi uko bunu zo sheri no uko pelle ke su sedino nipu uko mhatho tsa dia thodino uko mhatho tsa lasili ke tola no uko patte ko kruhisichi jedo heko kezedi megozeno lari chayawe pon dia sevordino heko petsosa ke to haunu zo sheri no po kruhisichi nipu no ndio po ke to hako patte ko no suko zo sheri ke khalie din nipu renne ke tsa ko bunu zo sheri no heko kipu ba ke tse ko busu rennalie renne ke tsu bizomo de tse ke tsu no tse ze ke tsu no heko patte ko kruhisidi heko bu sunu pichapo piela siche heko melu ko heko mind ko ke khapie focus tse ntse siche heko chedo ke shuti hauri khapie npele lasia terien nu thela ke tso no heko zebadi heko ratsa siche heko nupu siche di he Jesus Christa here hakilioza sedi chayawe amen ba prele vide
every promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by the King. So I will give my life, my all, to love and follow Him. So I will give my life, my all. So I will give my life, my all, to love and follow Dissoviwe, uke krie, uke lagiliu, uke jovasa yakeja, uke pnata, Jesu Christa zanunu, petego kelula shawe. Zetiu nuliro, ugo kecha, tibo seledo, mu ugo tsilia kezekimhi, jido liro, kapu keze seemi bala, kecha seledo. Kapu mori naidu, keze seye holiro, Andhra Pradesh nu kelhumi kode mu Telugu dienu kapu keze pochao liro mirago siya keja dasi shiro naidu shiliro kratamie isidis lelivi ukodzego lesero mohosero ungoe teaching ikini dikrip pengu keje tiki peso satino rekier di Andhra Pradesh nu ernat sakeba silie ukwe lichimi pekra Zitiu nu lesero ukwe uko semi kwe KEPHRÜ mu KEPEKRODI shokari kisati shiri umeje KEPHRÜ muri kelhu jozate ukwe lichimi pekra ketsala lichidi mhatsa mu teli ketsako Ukr utsanyo jogo PEKRÜ lemor kashola hatsamu ununabaya ketsasi ukwe Hindu me pekra shiro Muslim miriba mu Christian miri Christian miriba si Christian miliro Catholic ko vorie isidipu mu chetiu nuliro denomination ke kri ketsa mi ser ke jeba isigeta silie pochapozanu kehu ketsimi riba mu hakola tenu kenna mu ngola chamor kasho pubawe ugochido kapu meseye hola chakechiki cha se di gola chana cha kiri uliro ukepenofubu missionary me dilekivi sevodi ngodonu dilekivi se pecho lasamor kasho siro temibu nunabu parlegadola kapu mishiri kemo mishiri
ngotong go dono shiri missionary me bu parle mo kashala ugo kesidi gula chado kinyuli ro kapumi dono kepele me go dono nu kata kevi keponofu upe sesali mo kasho hola chado we kije shokari kyadi shiri mori kehu kyadi shiri kata kevi bu parle di ukeponofu die Sekemetse pe kapumi donu klasam morgashola kreta kevi kapumi kepelemi donu parle morgasho sosla chado shecha seuliro kepenofubu kapumi donu Yesu Christa simo sile kemogo donu kepenofubu melesdi ubu kele mu unu kripye Yesu Christa kekrie mu dilikivu lilin KETSHE parle godola ugo KEZIDI KECHA chudome KEZIDI kapumi la chado kekrie kemsa topu Jehova bejen zatsewe no poti ke VIHAU kalabe hego tsidi hego bu lavor tetsahanu KEZIDI nurso shiro KEZIDI kehula kilan beje hego chido nipu lerdi ki hanu nurso ke ba shiro kitekinu nuzo shiri nurso ke ba pette nipu nongu mijidi Heke charnes mumijdi jabi hetsiji. Kekrege masatupu Jehova heko te mohosuliro heko te heko lep bezeketserbi nipu shishiri. Heke koto kekreto kepanofa Jesu Kristanu nu. Heke zedi kenu hedi heka pumila chayawe. No seye haudu nuzo shiri nipu TSALI bakili sije no heko mi po kecha krie mu mi pete krie ketuzo nipu no japie kapu mi se ya hori tse mu no mi jidi heke chayar ni sije nipu he sikilie se ha ko kreta mi riba shiro nipu mi ergo se to ya keja se mi kechari silewe sla nipu no mi jidi se ya honu zo shiri Kepele kevi, kata kevi, pesesakele nipu he chaseawe. Nipu non te japie, teme nunere kapie kahumi kutsasidi. Nipu missionary kevibu, vodi kapumi donushiri parle katola no krusaji. No sidi indiubu nuzo shiri, nipu vodi teme pete zomu, teme pete nipu bu kekre teja. Silikatola nipu non te chakrisaji. Shiro nipu non te go kapumie donu kepele me ko shiri. Nipu pochapolanu zakia kato miri nimugishi de nipu nongu mijidi. Hego chudo kazekinu hedi ki himejamlo ya non te kapumie Christian me donu zo shiri. Karta kevi pesesaje nipu shiro non te ketef nipu shiro ubu kukredi nsoli kevi Kele medori refleki tejago shoy kabe utsudi nipu ubunu ukepele se metiri nipu japu kivi saslegatola no kapumi kepele me ko shoy cross hosa mujasaji nipu non the ndinu pukesekim he hebu ndinu metimu tefu thaleliro no teja kabe utsulo kejogori bevelido no suko gubu vajoka watswa heje Shiro non te kepele mi donuzo shiri hebu nipu Nde kakesoko zenlie shiro nde kakesoko zedi Shiro nipu kecha nundu shiri heka kesasa shiro nipu shiri Nde nupu kesekim hi nde ze mu kecha nu mu nde kore se hin melun tolidi Hematom hacha petenuzo shiri tsekregeli me tsilekatola nipu 너무 미시지 크로스지 지원이부 노지도 지도 산데티 하는 소시리 보히게 크리켓스노 니부 기제페테는 소즈웨 니부논테 kapum이도 소시리 대사 하는 소시리 너선 기게자 니부 그 페테고 가차르스지 니부 헤고 게제디 너소케리 칠리지 시로 니부 기자하는 착하게자 시로 게미제게 저이제 세무즈 무기시
Shishiri nipu kelekelhunu sho reflekelhunu mu henunu nse ndize mu nse mezikelhunu zozoga nipu apori hechakali genzaga nipu he husbu se akrasidi hebu tefumu kredi jido shiri kapeleme tebu nipu nersokeli sumu bahori kapume kapeleme kola chasowe nipu Jehova bejewe no he kre hungmije sido akajala tigi kemhe kijahanu shiri Nkidi Svorliche, Shiro Kapumi Ginushiri Sedesha Mu, Hekomi Pokecha Ginushiri Sedekili Chiliche, Heka Kasalasha Mu, King Kamejimutaja Chasawe, Jesu Christa Zananu, Bujovaki, Imejim Losawe. Amen. Chitiu no Uwa Kazidi, Bible Perkilisado, Mu, Ketolesha, Joshua Leshada. Chapter 4 supredo ugo jim hoza chlia kesmidi get 30 per kesu chlido terinu akeru presto mu telaunu kerto tanu kesidi perlakile chida Joshua chapter 4 mule daro apresidesdo Jehovah kito Mosa seshe nanyo Joshua Mosa ke KERÜSUO ki Jehovah hapu kesha Mosaki prakeshetoi khani tshe wate mu temiko u pijese jokele kije pete khani tswate Nor hiketoche mipuri impenjel ho ai mosa zeto zeketutui nzetuto a nzesito zoto muri nkawa hozo Metilie tepulie mu akito mosa tejo kha ngets pette dize chili keto leto zole sununu ri tezaza more teviza vatahe nkevo cha petenu vikehele keto la Nbu metilie mu tefulie nu de kakeshe rekrazolie. Miche mori tezukuta he, kekilamuna Jehova nkepenopfe no kehura vori nzeto zoto kechala. Rajaseko nu hui voshli di Temi ki pushile KECHA hodojiliche kekilamun nie jase donu Jordan chepradi Jehova nie kepenofe ka nit keje kije pevie ketola ici. Jehova kito Mosa puche Jehova nie kepenopfe Jordan nie tutsa kije u nie tsadi pe nie kebache chatok keshu rekralije. Nie Jehova nie kepenopfe kapie
uko KETSHE Jordan Nekratsa Pevelie Kemoche to Zovotio CD Pue KRÜKREKECHE Ti Kapie Israel Seko Jisataro Sasye Nie Jehovah Kitu Mosaka KETSHE Jordan Netutsa Ni Kije Haki Lavor Huk Lito Sisha. Heko Mosadie Kezetoi Nie Dize Zoto Mu Jehovah Nkepenova Mosa Zekitoi Pobu Nzeto Keliu Chilije Kehu Puri Petsu Mori Pudie Kakasako Yopuri Zemero Pobu Sieto Metilie Mu Tefu Tazolie Sisha Kepenofu Pudie Pekelekomo Jasikleslije. Aragilio Jesu Christa zase new govor keba pette siro tia online kiti kinuno online service ki hukeba pette mo kelushi yawe siro poti pomakere igezu bona wona lavordi kepenya fa die sinyo goze kezali ki vingu kilela tete teru ZHAPU zaye pette be kepenya fa tsaya ugo donu jedo newest couple work di ke huba Novado no tiso mo agu nie kemisaki ya chile chiti chedo kiminu fatsa kere totsi divor nie first service ke huwas la nie vorba lio va cheta so me atiso mo agu okay ni kele kita ni jeda so me ke zide bala lio vide ni po jawe nie tsa lio chili ji a chedo KRÜTA KECHE KELHU KECHE WONNO SEKEZHASHN THA Mo topic howli rola personal segejabo mo hamnu kipnofa arch kejes hosacha mo hawase dini gorize kezashin kekla mana KRÜTA KECHE KRÜTA chadi lhu keja Krista ke pelemie battery sunul pre ba keja asus recognize aso has si kejalano dia how al arbilamo deri Krista ke pele KEPETHAKO lazo ke jasus pelle mo solano che dozo shiri ni gomye po ge zeler ke ba pette se KRÜTA me ge ja su ke leonu di hause di ni go se ke za shin tha an she global leadership summit puti hi ge zelano online ke hu ge zo mo kinno ke hu ke ba ki network chose mo a ke hu krukrele mo deri vado line villa se ge gi DZHAPU ki nie tele sidi ke hu ke thego moderi Craig Groeschel lapol statement bo puge se to hasa atet tulie mu po puge ja feel the fear and lead anyway ke za posizo pusa no mi chezori meta zoli che isi do nie tengi dieno feel the fear and lead anyway ke za to puge ja hayot atet tulie mu hawa ar chse mu a resonate chse ki deori o ke thoshi ke za a to hasa relate Tsegeza sosa chamu ho harne kilela mu achike thafse gile sosa chile line hayo hazo sheri achike thafse sa mu lerdi ke hunu tipi hi ge job fegeza honestly put cha la re mo phi mu chenu zo sheri a fe khoso zo de lerdi hi ge job role pop fegedo u ke hunu u yubisi ke hunu tepi hi ge job fegedo atho ala meshi se ge job cha how ke shota de no puba moderi atyo ake thach go si ge jalanu chomo smo mo u weaknesses buda she puse levi mo sulano atyo lepe jedino fe khoso wade zo de lerdi tepi fegezana ala sono pampo anu remo ge zo si zo chavor de ke pinyo fedino pela le ge zo ke pinyo fe podino no achake tefage achake tefalasha leader me KRÜTA me ge zo supoga di ke to ke shigi am heda zo shini gori ngo political leaders ko CM mo po cabinet ministers ko leanie moriler ke hunu
lela se pastor mo pose ke jido dim hatse ke ba go se karta mi ke se le an he specific timie karta mi ida se mi pete mo deri mi pokinye ke se le pekria mo o su ke thotu zo deri ler krista mo no mohola ke shiki krista ke pelemie krista sidzimie ke hubori KRÜTA KECHE ke lunu uki ke ba suhasa mu lerdi ugo me popo ke za ler ke ba pette ke hu ke ba pette krista mie ya ke za pette go KRÜTA mies o ke za su ke le no le mo sha we timie ke za de le she liro akin le ke ba ki mie u ke tat u tat ba pre arabi mo ni gori sunu sa am hindi le levi mu ke pumala no tie no mo a ke pino fa jorli ke view toli mode ke pumala no mo a mesamo ke pumala no ngo mo ubi ke tatche ke wa so semi battery tetsu sunu sa bapre deri tie ke pino fa ngo ke like shino po ngo check for shilia mu weaknesses no po power demonstrates se ya keja ke pinyo favor shaba mo po sikim hidi po thimye go se dim hat savor je ke thodleshan dur mo hoseliro po thimye sem hat ge zo go peter weaknesses ba pre u ke thatcha ba pre de ke pinyo fe so go hazo share se bie po zayela go se pe jage ke she so asangu mu thieri u ke pinyo fe sikim hidi mat chaba zo mo nkeba akeba suno purely je ge so so po nkeba akeba no kim heba yashi no ke lesson purely bambe shi ke peno fa nkeba no fe khoshabalim chabambe shi chapigo leso mo ho ke shiki chapigo liro israel go do no kartamie ke peno fa pese ge sha ke di go tium hodze chapigo so hasa luvor mo ke penyo fa chapigo ke krikri ge zati mi ke dabe chapi mi chidino po lie chege vor israel mi go donu upie karta chidi timi go ta ge sha timi go ha ge sha timi go krohi ge sha so hasa mu sha mo chapigo karta mi zo sharing go superhero mi mo hoki go karta mi mosa mori Teza golle ke shiki ke tholeshan teza golle ke shiki Mosa, David, Daniel, Joseph, mori lavordi ungo ke tholeshe ke saunu zo shini posiji golle ke shiki oki ungo se superhero ke zake leno le to da ya deringo ke lu me hot to sada ze ukim he uri uke tacha ba prege ze mi pre mo so hasa chapi go lesson zo shiri mo chapi go ke lu no zo she mo ke shiki so hasa ngo pe visse mo chapi go Kertinye soru no mo ke siki uko tiki Israel no ke dityo mo thimi ke hu pori potyo umhodzeki mezje ke jo cheya isidingulie mo tietio mo hoseliro hago uko tiki Israel chapi ko tiki zo sheri poti ke kripri mo ke zo so hasamulie theri mo ke siki thimi go ke lu mo ke siki uko ke krime khawali de ngo thongo nagami zo she mo ke siki uti umet do chidi lu ge ja ke pinyo faza ke ngai ge ja krista medino krista medi puya de lu ge zo no suze ke third to di lu ge ba so so ngori ngusha mo pati hi ge zo no ke pinyo fa chapi go pese ke sha so ha so nguli mo theory pati hi ge zo no ke pinyo fa ngo ke ta bi po zem ha cha ge dola ugo ke ba we mo israel me je le shaliro ugo ke pinyo fa ke ta ke le seye me Deri ungo repete si preba ugo ke pinyo fa modzino ke puma chege je ke lu ke pinyo fa ni mo chidi lumul la la ke zo sa ngusha mo ugo ke pinyo fa modz sanna modil lu ke ja ke lu so lu ke vono ke mejele no ke pinyo fa krala le mo ke pinyo fa kra ke no poki kradi o meje melo ke pinyo fa fela ke ja hi ke ja cycle bonongo lu vor ke ja so ngusha mo ke pinyo fa ngo meje di ko ugo ke chakel ugo ke chakel la sha ugo rescue chla che ke ja there is ke ban lu ke thagola to da mo ke pinyo fa kramala da idol worship no la le ke da mo
chidi kemijela ke no ke pinyo fer krala ke no paki umijemelo ki paki krageza sigeza cycle bo ngumungula la ge just so chavor ni or petesi preba miche mo sigeza ti wono ke pinyo fer chapi ko pese ke so asmusha mo chapi ko kelhu kinapu ke se ke me mo ke se ki me preso ordinary people they ke pinyo fer ngo sedi 하토게 자체게서 개변여fe 우고 세비에 po 리토노 체게서 서승무셔 이훗 게제 잡비 모하게시기 포케 루메호실리로포에 무길리에 he was a left-handed judge 게서 서승무셔 버지에 베비게저포 모 original text no 모하게시기 이브리 미디노 per 게시기 Podie po tezaza lalhi geze so pu so ngulie mosula no po left hand no sedi matse geze so he was a left-handed person he was a left-handed judge geze so ngulie timim hingu we who were physically lalhi geze mi pote motimim hingu no da ze timikele he da ze he geze bo lalhi geze mi bo kim hidi share di mi krata chele da geze so seri le levi de ke pinyo fo modzno we po timike hubari sem hatseli give po so ke penyo falazo zowe hapoi pokere bamo mo po ihud left-handed po je po za tsala lige zo po sheri sedi po krtami po tsasa po sedi matsasa se la vo mohla chapi ke krigo mohla se debra lior thenami fo Mu Israel Messi ori mohala chaliro they were a patriarchal society tafmi to potsu chidi lugeza seye po mu higeza strong patriarchal society no thenmi vo ke dabie polie chegeza sosungu keshiki thimi ke le no da che suri chala legenze de suri lele kenze po uke penofwe so suri chala sa mu Deborah Liro thenmi bizomo sorry she was not just a judge chapi mi vo bi mo deri po sidze ke simi vo po ke je po so suri ngo si preba mu ke penofwe ke mi Deborah hafari theno hafari ke da bi e poliecha si Gideon ringo pete si preba Gideon kelhu mohala shaliro pochaliro ba ke bao English no liro the one who sits down easy mo letu sada za chengori theza nagamiri gola theza pocha ho ha me yesia mo aya pozacha vibe ge zengori susepu ge nia mo Sakimidi Gideon ungongo tigiri Israel mego theza ungola liro pocha ni segeza susegeza pocha susegeza ngosusa cheya muderi Gideon zozowe podie pochao ba ke bao kidi thake bao muri thami melo ke bao isimo so ke third to the one who sits down hapori nothing special about the name hapori unnum geza muri nothing wow about his name geza thezapo mu po su poza rebi mo deri po kelhu bom hoseliro po family zo sheri humble segeza family po thatsa segeza family po no vorge zo sungulia so sheri so zo ke mo po clan zo sheri po chenyo zo sheri urami donu ke thatsa thoyo ke za sunu no vorge za mi po de mu su hagopete combine city hagopete ke sa po potopole petse segeza timi po Gideon liro potopole petse segeza potopole ke thatsa segeza Gideon timi po ge zo sungulia deri timi hige zo bozo sheri ke penyo fa po ke dabie hakeja chse po ke dabie po sebie po lie chse se la kerdi mo suzo ke mo Gideon ke lu je mo ho voseliro ke penyo fa timi hige zo bozo sheri sebie der hermie vimie ke vitopo chse ngoso sungulia he was used as a mighty warrior. God raised Gideon as a mighty warrior. He transformed Gideon into a mighty warrior. Samson Sunday school nuri Samson Pori chapi me po physically very strong. De pocket hatero por ritzi gezande po susa musa. Jephthah mohala seliro tetenomie fubonyo. He was an illegitimate child. Geza susering mula se mo ungo society nuri si geza me look down se ya mubahuri
Teten mi fe ponyo geze suse teru geze to geze ke lu po muti mi gori poti mi po pora mi gori poti geze timi po jeftali ro de ki pinyo fe we mi po sa prayer ke mo timi house share se bi po liet se mo hakim hidi tete chapi ko ke lu je mo ke shiki mi zo ke mo tatse se geze timi pre de ke pinyo fe we ngo ke da bi Polie toke jano chege shesu mungo sege shesu asongo ngulia notie ketache go lebie ke pinyo folie to no so be chakha chaba me ngo ke puke shiki megidin midi asa ke vi ke ko poriba mo morin ke ta chago lepe jadino nton lepe jege je thabuno ba me ti ke pinyo fan ke bono bo sige je chaba zo sheri ti chapi go je go ile ke sino sige le no ke pinyo fe we no e po fe khose le liro so go habi e chaka chabo mo di po fe khose le liro ke pinyo fe nsem ha se zo ke je so ke le no purely ke pinyo fe lam ha portere ke je ba mo He's looking for a willing heart gets in there. Get that go book a jout so that modi a touch away they keep in your fat up because they are essentially vegas a no mukepelle soon the purely morshaw, get less soon as a purely morshaw, Monte and get that go buno, and get less or as a buno and chakatabada he care. To get a lesser no more like a shiki, mosa, re. Ungom hit together, so Sirngula share, Uwe, keeping your fam, Mosa, say, Matoka judges, boy, you pocket dabie, say a petto, Israel me say a petto, get dear Segabano, Egypt no, Ungo Tessepar, Shegaza, Matoke me ye, Matoke Jai, is in the Pomosari, Sesha, Deri Mosari, Kelhu Mohakashiki, Bohri initially, keeping your fapo, Kikerigi. Tedem hosheli ro po ke penyo fa melie ke ja ke penyo fa po ke vorki po melie ke so sa ngulia va poribi mo va kiniri mo va pengu po ke penyo fa melie ke so sa cha ke penyo fa po ke ke zo bi mo there is just so share to be po pekesha sidino po power ne po ke ko so sori po pesi pengusha sizo shiri mosake no doda po ke pelle no tachada po o geje su no mai purely mo we kenyo we ke penyo fa po sedi ma se peja we de career tate initially po sunu se pola pure se ge zango so hasunguli mu atyozori mosa thanu bageje su se atyori angulia Career po he gave 5 excuses to God geje su mo ge siki career liro I don't have the ability geza ke pinyo fa poke geza ki there are ability bamoli actually ke vi ke ko bamoli de po ke pinyo fa ti ke la da there ke pinyo fa nsepe ko se levi geza po so pulasha there ke new po I don't know what to say Aki dibo puzo shi ashimule geza po so pula ke pinyo fa geso pula de ke pinyo fa po affirm sila sha there is a show po I don't have any authority or position geza po so pula sha Aki ko porito mo geza po so pula sa sheri chadi I'm not a good speaker geza masaje po geza postemari tia ni geza so puya mo uwe si geza mi pola mi hunu thadi di puge to pola resime jezo mo poriso hasa po jaza sidino ke penyo fa di mili geza po so adipuri le si amo geza po so pusha che telauno oh my lord please send someone else ke penyo fa so counter sidino dan se pe ko so da adi khapye nse popule ge video so seri khapye nse so da anse pe ko so di ke penyo fa po affirm so ba zo share po so ke no do ba zo da mo po telauno oh my lord please send someone else He NYIEPOU mpeziri ke krimi ke tsewa je geza poso se pure mo conversation hawa mo ke vono ke penyo fa poni moda and God became angry geza so has ngulie mo sitze Jehovah mosagi punumi da isi mo hawa no very normal de timike hubari mosa ze relate living here nori ari pose relate live to zo de ke penyo fa za shigori popengusa
poke kori popengusha mu po personal city for the poke gezno kepenyo fe positive zo geja posu puzo sheri posu no kenu doba zo gedano kepenyo fe ponumi yegeda so has ngulie mo kepenyo fe ponumi ye zowe keklamna hanu mo gezeki mo sa self focused self centered segeja sunu bageda he was dwelling in that place gezamo potiopo kepenyo fe keleo shift chebe kepenyo fe zele modi potopo gi bageda la uwe kidino posidi pumoda potiopo kepenyo fe mahole modi potopo mo bageda she mu uri kimhezo su keleo na bala ze she mi che bazo kenu do bazo mo Siza tapo no mosari badi no kepenyo fa kenyo posa pravie po kepelen kelun zo shemu posege zono zo purely zo kenyo wederi hokiwo nori ari kelle haige zono badaya mukishi badaya mukishi uwe atatsewe der kepenyo fa na tsepe ko levi uwe atsili genjeli kepenyo fa der no essentially rama ki upar levi keza kelle no so purely mo badaya keja so seringu pe vise mu mosam hidi ngori sibada ya mokishi mutie sigezo tabuno no baba me sigezo tabuno ntongo livi me de sibada liro sunu ba pecha da hije de ke penyo fanki ke ba no ke pelle sedi sunu no parli di ke lube ke penyo fatsa wadi bobuno nse pecha ge jeno weaknesses kono posimo ba mo si prebazo de sunu se posedi pozaye chesegi to lang ke ba mosla sunu melai he sunu purely ke ge so seri se pushia che kina ani puse ngo bible passage ri persewade Joshua lavor Joshua arotie look at kino sedi keza pekrabade de Joshua lesono la ler moha gesiki mosa se she ke penyo fewe Joshua pesela bie Israel go krta mi potla sha mo pokie geziki la again very personal sedi lavor Joshua ke geza so hasangulie mo ke penyo fe pokie geziki pochepe kodi thefeli mo metili je geza vapor bi mo de po ha vaseri chapter kiri unrubizo share ha pudino pocheke thefudi pokie geza so hasangulie mo kenyo Joshua ri ke penyo fe pochepe ko geza di hawa sedi Israel me go cheke thefgeza thefeli mo metili geza ke penyo fe di hayo se pocheke sho sedi no thimego ta geza thimego kruhilab ye ke penyo fe le chala geza ke penyo fe dizen no thugeza so hasangulie mo ke penyo fa deri thafali mu metile ge zo puge so bi puge zo mode pochanni ge zo sang ngulie mo thafali mu metile puge zo no haposa basha ge zo sang musha mu kerio liro ke penyo fa prakeshe di go rekralie dio la popuno thafali mu metile ge zo sang pushaga Musuze bagisha chakiro liro remember God's promises and be strong and courageous keza kepinyo fe pragesha di korakralidi no thefeli mu metili je keza Joshua posoru no susungule dio metili kekala mon metili gezuno kawamo de kepinyo fe pulasa kesa kekrila mon he gave the reason why he should be bold and courageous kekrila mon no athemi hago krata chadi ay khapiet tyo di ugo ponyoko ki prakesho ki ju well to chala isi be strong and courageous for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them remember God's promises kepinyo fa prakesho diogоракрали chakinyo remember God's promises and be strong and courageous kepinyo fa thejo konu pochathago kepinyo fotejoko mu pochatago rakralie Joshua kirio tinye muteta metilie theflie mu akityo mosa tejo ka ketse pette diese cheliketyo letu zolie so nunuri tezaza mori tevitza vadahe nke vocha petteno viki hiliketyo la tejo lesho daubu untie zeta here
So teva kinye per mulemedo bazolie musunu tupie kityo pette che zetsi zolie sililiro no viki hilityo munmato chakrilityo. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, and you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Easy. Remember God's promises. Just so remember God's presence. Kepinyofa ukozesti to akeja rakralie Joshua potepfe. Anbu metilie mutafelienu die kakeshe rakrazolie mi chemori tezukuta ye kekrila monne the reason kala keshe kekrila monne Jehovah nkepinyofa no gehura vori nzetio sotio ketela. This is my command: be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Keja so as a pusher, remember God's presence. Michi heje metilije keklamna kepinyofan zetio so getela keja mum tefeli metile geja peteno kepinyofa sa baba geja for reasons kageza no keklamna anzetio se a tejo kagesho gorakralie se a pragesha die gorakralie geja in all of these scenes God is involved geja so ya sangulie po Kepinyofa presence, kepinyofa bamoliro tefamu metigedo pachabamo mu hauha tien lamu alari die hauha kashewe mu interesting segiza verse tefu no Joshua po tefu no mo kesheki tingi dienozoro exclamation mark po kapiba the English no mo gezegi this is my command isi ajabo kagesha. It was not a request. Kepinyofa Joshua gi pu gesho tefeli mu metile gezo so specific kodi mori hapori ke momhidi mori just for the sake of motivation pu gezo moder po ajabo kagesha. It was a command there. That's why Joshua has no other choice but to be bold and courageous. So yes, Allah, it stood out for me. Allah ro hayo ha mi yesse metili mo tefeli gezo di hayo ha ajabo ke mi di ke pinyofa kabi antsade kabi atsade ki puba musla dizegedo to ha option mo de deze more shall be mo tef more shall be meti more shall be gezo so has a ngulie mu so achhe segeza mi chebal legenza there. I should not make excuses to be afraid or to divert there. Mu tsilegenza mori tsilho mori amiche ameti legenza gezo so apuligedo alright ba mo de ke klamna ke pinyofa aja su so kapi atsa wa getala ntsa so wa getala mususa a how hanuri acheketa faciliwe mu okay work lesson no ba geta ke pinyofa mi cheba geta so re ke pinyofa meddo mo geza ke pinyofa pani moda ligivi so hari leke sala shake mo sunuba modi tis onye ke lu gezeno krista ke lu gezeno this onye tapfeli mo meti di lu mo sha prewe en competeri she mo pocha ke kri wala chem tha ki dino why should I be bold and courageous ke krila mana a ke pinyofa represent ke bala a te krista me di ke lefa mono te krista me di ke liko no ke hura potos o sheri me se krista me din siva de people know you as Christians lano wherever you go no ke pinyofa represent saba no ke hura potos o sheri no ke pinyofa za setios la timie mo ge jesus ke leo no mahoba so mi be mahoba la no atafli mo metile liro no ataki ke vi japu ke vi ke lu japu ke vi so asabi me kieshe le do hokiwo u fe udie no rizo de u lifestyle no so asa pekes morsho ke klam na mi mo ho ke bala ke klam na no ke pinyofa za set tyo ge zala no mo no so no sa sikim hidi lusle bambe shi mo
uke pele meti bali liro ke lesu no pirle vi de tie suyo no pirle mo bali ro ke pele thauri leke sala jeke sunu jno pirtole mo bada liro ke pele thau thatsa bada me ke penyo faze ke perro ge zunu non sunu se thatsa bada me mo uthimi zo ge zula si zati ni phera ya zo de sunu pothela chobo modi a hibale gen zade a thihet sa so mor shade ke pele ke lunu ge za sunu sa tis on he thihet se di su sa lusu mor sho mo mi chege za so buno u define so wa sho de ke penyo fa za se tyo ge zla ndo thep mo metili mor sho pitori new testament mo ge siki zu ke jam ho tyo po run no party zike jam hoto ge zun zo she po keri gi we to le di su me hodi to ge zigi de po ke po mo za ze ke ja ko ngu ke shiki po tier ti kre ngu shi di mi cheda mo mi chige da no po de zunor le ge za so so ngo te je su seri si preba pitor disuki to vojdi po Dear creep peak bangudi micheta, sidi relate the crole that yota, sits po share por hitchedishe. Nipu akelashe, sita, sits a jisuracri, po jihapia po mezali dishe, hurry in kepeleketau, no gear de can dotaga isi. Mo kepinofer, tear, dear house, nurtsaba mar, sabata felici, can doda hiji, micheda hiji, mujisu mehoterdi, kelhu. Lucilie to Zozolie. Mo tie tepeti on the sherry muse interact ke bano mo scenario u kiom ho ge sigi habo umedo get chavor mo tepeti no mikakrari ke merie cha mo useze lady michie Kejeri chaba sudu earlier kadi kim he vodo shi ungo keza lepra legal ho keza thabo nongo me beteri chigil huba mo hawase di kepeli me zo sheri kepeli me kakra zo sheri uri kim he meri kim he kenu do geza miche geza mo kekri me gom hetu ba geda pelea ke mo me gom hetu ba geda so sering musha de tie ungo sida sho kepenyo fam ha te ke khase ba zo po hopori tepe house sheri it's not out of his control pom hape tesiba mo pom har po bat to di po hape poti bunu hidi ta verges la kiesus cd no kepenyo fa poto tepe hoiba zo sheri kepenyo fa he is still the almighty god he is still in control keza ke leono no so cd no tefeli marsha mo kekri gom hidi no restless ta sho kekri gom hidi no kekri me pelea ke mo kozedi kim hetu bada showe deri hi ge zun zo shu ke pele thameti thaba morsho mu mi bunuri su no testimony so sungudi no uchi gele so sachile morsho mu tapeti hono zo shu ke penyo fango zetyo zo po ngo khawa mowe tedze zige ze tir ze ke sevo wade deri hono zo she ke penyo fango zetyo zo mu ke pele ke lu ge ze ke niti rubi ze ke se mo nu shotiri mi che ge ze ti mori tedze zige ze tir ze ke se zo deri ke pele ke lu no lu se se ge da mewe haizati ge zo sheri ucham uke pelle thachada ya mo ke klam na ke penyo fu uzetyo zo ge zo ha se situ le ge dala mo david ri chiligo me pase no pu ge se ke me uwe awe ke se kra kun vo zo sheri am ha ke shopari prile lo ge ja posu pusa ke klam na no aze ke tyola nsi mo nte anu thopelya di david no pusa la tie ngori david medi di how pralivim be shi tepeti hono zo sheri how pulivim be ga puli more showe mo kepenyo fa ugo crusher bazo musla michida hike mo joshua we kepenyo fa dio no thameti thakilie no pokelhu thela chatie mo kevorki chapter thela chati go bahuri joshua me fa dio no prekishigi but he was faithful till the end ne poke penyo fa di khakesha wa theze chadi po thela ke cho po di thori ke penyo fa le chvosha Joshua me fa die
Kerdin no persada Joshua die pusadi slatie Jehovah prilie munienu nie tochadi poliechelie nie pfutsanyo ko kerke ke kritanu Egypt nu terho lieche ke vorko khawalie city Jehovah liechelie mu Jehovah lie ke cha ni ko modzeki mha ke shoro nie su polieche tyoshi chedoshi ni tie ni to kedali je nie pfutsanyo ko kerke ke kritanu terho lieche ke vorko tyomo nie kije nukeba amor mie roko tyoshi deri amu aki cruzo we Jehovah lie chatyo sisha tienomo a so declared to live in bishi Joshua midino pati shosege jo wonu luba tepetio no mo teperu bizo kemo timie lube to ni mendo chege seti wonu luba mundi tie Joshua midino a mo aki cruzo jo we kepenyo fel lie chado we ke so declare to live in bishi to ha so no pile more shabawe ke kri ndugiri thiesu sa declare to sa more shokoba mopo Joshua ke lu mo ke chige posu declare chege so no thime go challenge chege so no thime go ki ngubi e posu pu ke chigi thime go nu chebe go bunuri hegori ke pinyo fel lie chso do we ke ja posu no se purely poe chikimidi por ke lu sebie por bizo ke mo poki kruri sebie ke penyo felie chege jeno chse chhe lu ke shno por amigo Israel amigo buna zo sheri chun pier ke lie so musha verse care sor no mo ke chiki theme go lasie Jehovah khawadi te ro ke krilie chda ge dio nun le bu he pen yo he ke klamana Egypt ki jeno midie ke cha nunu he ko mo he ponyo go zapar ke liu se Jehovah he ke penyo fathozo poe herve chapete no mo he vo ke cha si ko pette donunu he pe cru se vorsho mo Jehovah he mojeno si ko pette hoa si zo moner now nu ke ba amor kori hoa sala heri Jehovah li chzo tyo ke klamana poe he ke penyo fazo chla idi gori su hasa prashe ke li chile mo so perlage vono verse tefe deri Joshua la city me gogi ni ko Jehovah li chile genja poe ke mesa ke penyo fa poro ki ni ke penyo fa pozo poe ni vajo ke wa ko mori ni ke phuma vashe ni chilel ho ni Jehovah khawadi ke premier ro ko li chataro poe ni gi mha ke vi che ke vor nu ri la vor ni pe chemunie pe ka pe jawatio siri thime ko Joshua ki mo he Jehovah li chezoto sita mo hakimidi Joshua no timego tabie Jehovah ki lover ke liye polie chege jeno po DZIESENGUNO lover ke liye so hasangule mo hawa po ke lu thela cha ke chozo sheri Joshua we de tomi thodi ke penyo fer liye tsavorse mo po ginu no timego ya ki midi ke penyo fer kramoda mo mala thie ngo kemhu Nagaland no zo sheri kidzo pete upwa de ler Nagaland no zo sheri timie ngo pumori si prevade ke penyo faza se di Christian medino lifestyle we suze ke third to di luke ba chaba mo kunyo ki shomye mege ze ke lubol huba di hige zeno ke penyo fewe mo lavori on a larger perspective ki zeno zo sheri time don ni che di luke ba te ni me do che di luke ba ti won luba ngo tsla ke how your call to lead ne so has me yes sege ja so lebas la tie no mo no zo ke mon ki cruise di no ke pinyo fa japulie to no Joshua hidi thoshi living benga mo mi bunno ke lu japugi no ke pelle mujidi no ke pinyo fa ki la vor ke le so has che pelle mo showe Esther je lela shaliro Mordecai we Esther Jesus si prevade mo Mordecai gibo bube Esther gibo kesha hakim he manu no te ke me kre badaro teche ke krira no judamie pesi kesha mo ke la ke le shertyo deri no mo ponyo ki kru ko pekawatyo mo poti hai ke cha ki pola nbu ke dibao ki bari simo sisha. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Kesa
po nyowe por chegeza di ha pudi por chegeza so sa chamo tie di ha yo ha ar chese mu di ha yo se nyu go kiri pusina ba tie ungo ke mekre ba da ro teche ke kira bo nu ke penyo fam po ncha moro asa moro chillinje bamo po chapuli vi thimi samori po pom hathogo po plans ko po fulfill chile viso de increase krigezla ungo buno thejanguli na gezla mu theja ke yebe me tse ke lanu po ke bazo deri no tieso has a milli waro so ha no fe kosmoli ro po mi ke krimi ke dalali do mu no theja so has a peje wali vi slano tieno so no se purely je fe kosi ge so seri nyu ki pushna ba mu tie putie hige jo no lu ke ba ke penyo fe pelu ke sa pete pelu ke sa putie anu lu ke ba po meto ke viun lano zo me chezo tepeti anu lu ke ba putie ke so se no lu ke ba anu zo shepo po meto ba tu zo la mo ala sla tie ke penyo fe Esther sepie po zaye che ke se mi Esther sepie po thimi go kella ke se kim hi tie nseshelevi aseshelevi we lano suno fe khodi purely je o geze ke luno purely je geze so seri nyu ki pula chi am che do WhatsApp no nyo ri homi ngose me che zo Dr. Vishetoli evra meno po forward message bo ke se mo atu se preke bagi che do a ke za sa da ke ba zedi kim he se da ha ke ja so se predi aniba mo chazade di asuya sa persona mo how liro mi krenyo la pe kodino posu se pusha there I think it applies to all of us gives a message hayo mo asu se persona don't feel sorry for or fear for your kids because the world they are going to grow up in is not what it used to be. Don't feel sorry for or fear for your kids because the world they are going to grow up in is not what it used to be. God created them and called them for the exact moment in time that they are in. Their life was not a coincidence or an accident. Raise them up to know the power they walk in as children of God. Train them up in the authority of His word. Teach them to walk in faith, knowing that God is in control. Empower them to know they can change the world. Don't teach them to be fearful and disheartened by the state of the world, but hopeful that they can do something about it. Every person in all of history has been placed in the time that they were in because of God's sovereign plan. He knew Daniel could handle the lion's den. He knew David could handle Goliath. He knew Esther could handle Haman. He knew Peter could handle persecution. He knows that your child can handle whatever challenge they face in their life. He created them specifically for it. Don't be scared for your children, but be honored that God chose you to parent the generation that is facing the biggest challenges of our lifetime. Rise up to the challenge. Raise Daniel's, David's, Esther's, and Peter's. God is not scratching his head, wondering what he is going to do with the mess of a world. Koshi kidewari unishi geza ahayo pretty aniseba monyo geza slatie as parents message hayo verba deri tesla nyo mikronyo go mi jonyo go mi punyo go rinyo go tau nyo role important seba tie sla they no kepenyo faze ke pro gezo tatsabada liro no role execute gezo no tachada levi sla tisonye nto ke pinyo ze ke parodi lu ge zeno zo shen ke tsodi no zeno te ye chadi lu si ba mar jo ke klamna so ge nur bi mhasi mu the javole ke vi zo mu so ge nur bi no nyo pethabi ke pinyo dizeno mu udo jebi buno tv challenges ko face ke vi thau no parli ke vi zo ge chla mo sala thie nyo se Daniel Esther David ke so so puwa there no more rithie we are a Daniel, we are an Esther, we are a David, we are Peter ke so so se pushya mo sala bi cheda hike metili ke tapfali ke so so se pushya mo ingino agino te ke pinyo fabu potja sevodi kizu to se ki lichlie nkem ma ke shorbi tsubazo shiri ingino teja kesa ingino healing so hase separ ukizu to se ke so no purely ke mo mi krta che geza
KRÜTA che geze su kemako geze hokiwo timi ke leki zate lese she u akrata mi wo geze su sedino po me melody kemako geze seri chabada ya deri Bible no Catholic no mu ke pele kelhu no what does leadership look like in the Bible geze su sam ho ke ki Jesu Christa when no posos tapie uko peke vis shawade servant leadership. It is servant leadership. Lordship, mori ho dominion no bagido lamo anki jas lano akrata jaba jagez sukeleo no mo deri to be a servant leadership de sunu sa ukeba mo Jesu Christa thagesa polhubeu peke gesa thakesu hanu sa medidi lusa morsho bawe mo Mar kera hidia pengunungu kile kekla mana thimi nyori mie bu po theke tyo mana me theke tyo mu popu khasha thimi kekra hale tyo vor zokechla isi. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Geza ano tie kelulu geza no krta mi chegezo kelulu geza no servant leadership how lekere thotsidi lusheke mo pukeba ke me ke pinyofa nkeba akeba no sunu sa fekhosidi thefmu metidi lusheke lechlie mi bunno no mun ki krugi no thet ke pinyofa thetja susungu ki lechlie mo Japigom hidi ungom beteri me pray we are all ordinary broken and imperfect people called by God mosagim he not here excuses ko khabi ke penyo futsa ba me nzazo pudi no deri siba me su no bada hi ke mu ke penyo futsa shwa ki pu ke chekim he thepflie mu metili ge aja su so khabi nza sude atsa sude so as metili ke mo Esther hidi no tie we are called and raised for such a time as this. Geza so lepe cridino lep lushake mo how tia at amesede atide geza alusha morshawe chasa morshawe dizen lusha morshawe geza kileno mo Esther kimhidi kepenyo February in Sebie mo Sebie pozaye chile tene mo telano remember God's promises kepenyo fa pragesha digorakralie remember God's principles kepenyo fa tejogono Mu pochata ko rakralie. Remember God's presence. Kepenyo fe ukozesti to keja rakralie. Tepfelie mu metizolike. Kepenyo fe bujabe petego tsegili chili mungo kezedi telano keze metsege salselina mo ngo vodi ke hukeba lerdi ke kino ke hukeba petes yuro kiti kino no mo hukeba petegori kezedi che poti hoyo sedi no tho khabi ke pinyo ferit lasa pobuno uke ke sa hawano ngo bu thef mo metidi o geze no purely ke dola fe khosili ke dola ke pinyo fegi ke kro mo ke ko seseri chadio mo suzo ke mo ngo ginu ke pinyo fe zaye chili ke dola mo nsebie nki kru sebie ke pinyo fe lietono ke penyo fa japu mathono chasile ke tula ntong ke lhuri inki kru ke lhuri khabe ke penyo fa chasegilie chile do memo to kyo ke midi ke penyo fa ner chasesi che do so ka sebe ke penyo fa ke me jemelo ke le so chile do ze poti sile bide Nipo mbije we no poti an zo share ko la vodi mo zo share ndieri ndala le nipo no hegor chegesa nipo ko ha hego bono nipo rakramola da hichi jabe hego tsitino nipo bo posia ko bono hego no ler dilidi nipo posive ke le sa sa chilichi rachasier nipo posive ke le sa sa chilichi ye tatsewe he nipo hit ka tacho si prebazo deri nipo ke tacho no hego bono suno sa basi da yesu le pejaba da he deri nipo he ke tacho no zo shena go tpe ko shili ki fi so se lady no nipo no tepfdi mettidi no ni polusre ge tolago croatia ke lichili mutola pagite no ani punja pu mathona no go sesije mejo very mi pono ke chori ni pu minono ke chego so share ni pono go sesije ke lichili ni pu he role he ke krige no no go kesede ni pu he mese ke ni pu he tazula pagite no ke jo no ni pu he matho ke prepare ni pu musugo no so share pa ke hu bono so share ni pu ko pi ke
teriyo cha NYIEPOU he represent se ke ba so se lady no buno he ke lumen yo be NYIEPOU nza ye che ke le chili che he ke lu JAPU gi no zo shemi buno jesu si li che no go chepe ko shi che NYIEPOU he go buno te peti ono zo sheri mo puti so se ke ba ti ono lu ke ba no zo sheri NYIEPOU he go buno mi che da he no buno restless da he deri NYIEPOU no go zemba zo ge che no ke penyo fo zo ge che no ma pette ke khase ba zo ge che so se lady no he go bu NYIEPOU 메티디 타길리츠 서치시지 하고 개펠레 리체게 메티세게 리치리치 니보디 행키 차야웨 개빈요파 비제 토노 비 노노 자 니보 gemheme poitomo no chiteno do ge 개빈요파 ndu timuke cha chegim hisi do je gecha 개빈요파 we nipo no nipo ke krie ke subi go krie ke sha nipo go buza disonier krasi ge lichlie nipo no go croatia go croatia hegeta chogono zo share nipo no go kawa hichi sizo mona hegeta chogono nipo no ke ko so ser pesi pengula shege lichlie di hesin ki chaya teller ke ba pete mi po ge ke lular ke tezi kantia shiro kiti ke no ke huke bago la zo share ke tezi kantia we nipo mo go nipo dier ne ge ligo no nipo hego bo to la pa ge no chemo ze ge chemi chpele ge to la no go croatia che hego bo no nipo ke ta chono le pe jadi nipo so bi hego chakha chabara he deri nipo no hego chepe ko se do go sesha ke tio camera ke pelle so no sa phili ge to la mo thep mo meti di lo chili ge to la no go croatia ke li chili che the ale ge ba mijonyo me ponyo che ke ba menyonyo che ke ba pete go tse ke li chili no he ke nipo he role ke kri ge no zo shiri no he go ke se de sla nipo no zo shiri go bo meti di no nipo che se chdi nipo thushilege to la DZIESENGUNO thushilege to la no go krohi presije di hesesen ki chayawe nipo siro go ginu zo shemi bo jisusi ki lichiliche to la pa ge no nipo he go no no he go zetyo zo ke ja siro he go represent ke bas so constantly nipo awareness was buno he go ze sito ke lichiliche di ki chayawe nipo siro no thyo ke masaro fo he go ze sito zo ke lichile to la pa di he ho nipo Tubadon zo sheke lula ke vono no tisonye go chata tisonye go recha tisonye go crochet gili chili che ke klamne he nsamoli ro to ke vike konum hapor chile kin zegisla monipo he workplaces kono he offices he mato kono he ki kruno ni poti he go buno nipo JAPU ke vi me chidi lu sheki le chili chi din ki chaya no satan to picha ka pe te pe ne be go theri sheki le chi mo go zela vodi ko bunu zo shedi ni po sande me chi vodi ke third ke hule ge zono zo shi ni po me se no go letter mo mengudi ni po for ke hule ge to la go croatia zero pati tu gi non to ni po te pe ha zo shi ka sha pati che ke men la chidi he go bunu pe te ke ze ke ready lover mo po chidi no ni po ke hula le ke vi so se he go mengu ya mo no pati so seri nipo krabi hago tala sheke ja chisi jidin ki chayawe nipo non to hego se medo give ki michili chi he kapie inke kriye jeno tala sidi nipo ma pette gola ke teje khan sidi nipo he ra ke lo jesu krista za se chashi yawe amen ma pette pejewe